Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri kano gatondo twizere ko mwaramutse neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Turabaramukije rero ndetse turanagarutse mu idonido ry'amakuru azindutse ariko aravugwa muri kano gatondo, amakuru yihuta cyane kandi amakuru agezweho, amakuru aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese na cyane ku batwumviriza bari mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Twibanda ku makuru agezweho ariko aravugwa muri politike, umutekano, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese. Dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho canke turaza kugenda turibandaho muri kino kiganiro cyacu. Reka nagusabe mbere yuko ujya mu kazi canke se utangira imirimo yawe, reka ndagusabe ubanze wumvirize ano makuru, ubanze ukurikire amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza. Mu gihugu cibanyi c'u Rwanda bamaze gutangwaza canga se bamaze kugira ibyo bavuga ku bigendanye no kuba Uburundi werutse kongera kwagiriza igihugu c'u Rwanda, ndetse umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yungirije Ale Mukurarinda akaba yaje kugira ibyo atangaza mu nyuma y'amajambo mukuru w'igihugu c'u Burundi aherutse gutangaza. Nyine akaba yatangaje kuwa Mungu nyine akagira ibyo ashikiriza, ndetse akanavuga yuko ibimaze iminsi biriko biraba ndetse haba ibiriko biraba mu Burundi nibibera mu karere k'ibiyaga binini nko muri Kongo, byose byaba biriko birategwa n'ingaruka z'ibyabaye mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Na makuru rero abatari bake bavuze yuko ashobora kuba yozokoma mu nkokora abategetsi bagiye batandukanye, na cane ibibazo bigendanye no kuba hariho ibiganiro bikaba bishobora nyine kuzoteza indyane cyangwa se bikaba byokongera guteza ibindi bibazo. Abatari bakeya bashimangira ndetse bakanasigura yuko witegereje ibikomeje kugenda bigaragara bishobora kuba byuzana indyane. Icyakora ku ruhande rw'u Rwanda bavuze yuko ibikomeje kugaragara cyangwa se byavuzwe na Evariste Ndayishimiye bitotuma nyine hahagarikwa ibiganiro. Icyakora bavuga yuko bashobora kuzomubaza impamvu yaba yarabivuze cyangwa se bakaba bari ukabibariza mu biganiro biteganyijwe nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane adafite ivumbi akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse anasigura yuko ibitegerejwe cyangwa ibikomeje kugenda biragaragara muri zino ngwano zira mu rusoko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abatari bakeya haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse no ku ruhande nyine rwa Kongo bategerezwa ndetse bari bamaze iminsi barifatikanya ndetse baranashyize hamwe mu bigendanye nyine no kwifatikanya mu gushaka guhangana n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. U Rwanda ruvuga yuko rero nyine haba harashyizweho imbaraga nyinshi cyane ku bigendanye no kuba nyine hakomeje kugenda hagaragara ndetse hanashyirwa imbaraga mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, cyane ibikorwa bigendanye no kurabira hamwe rero ingene ibintu byifashe, cyane mu kurabira hamwe rero ndetse no kurondera ibyo biganiro. Avuga yuko ayo majambo cyakoze ashobora kuzotuma abari mu biganiro bakamubaza impamvu yoba yarabivuze. Turagaruka ku bikomeje kugenda bigaragara kandi cyane ibikomeje kugenda bivugwa mu nyuma y'ibiganiro byahuje umukuru w'igihugu cibanyi c'u Rwanda ndetse na Perezida Felix Tshisekedi Chilombo arongoye Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Felix Tshisekedi yagize icyo avuga ku biganiro byamuje na Perezida Kagame muri Qatar, yongera gukoresha ubushobozi nyine bwa FDLR nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Turagaruka kandi ku bindi bikomeje kugenda biravugwa. Ndakumenyesha yuko M23 yarashyizeho abayobozi bashasha bajejwe iby'imari. Aya ni amakuru azindutse ariko aravugwa. Mwaramutse neza mwese abadukurikiye rero bari nga mu Burundi, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari Ngozi, abari Bururi, abari Kayanza, abari Mwaro ndetse no mu bindi bice bimwe na bigiye bitandukanye za Cibitoke ndetse n'ahandi hose. Reka mwese tubaramutse kandi twifurize kumererwa neza cyane, tunabifurize kugira ibihe byiza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese kandi mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, na cyane muherereye mu karere k'ibiyaga binini, abari mu Rwanda, abari muri Kongo, abari muri Tanzania, abari muri Kenya, abari muri Uganda, abari muri Zambia, mwese turabahaye ikaze, tunabifuriza gatondo keza. Ikaze kandi kuri mwebwe mubandanya mudukurikira mwumviriza ibiganiro byacu muri ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Turabifuriza
ibihe byiza cyane turayifuriza kumererwa neza cyane. Reka ndagusaba cyonde kwanditse sabone kugira uco waronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 ndetse ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese rero nyene urashobora no gutanga ibyumviro byawe unyuze ngo muri commentaire ibintu bigaca biragenda neza. Nta muntu numwe ataraguye mu kantu usibye abanyarwanda ndetse abarundi bo baravuze yuko ibyo Evariste Ndayishimiye ariko aravuga ndetse akanagiriza u Rwanda byose byoba ari amabesho. Evariste Ndayishimiye yarashinjwe kuba rero ari umuntu akomeje kugenda aryoshya cyangwa arafata neza abanyagihugu mu rwego kugira ngo abereke yuko ibibazo Burundi bufise nona biriko biraterwa na cane n'ibibazo byarakomotse mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi baramenyesha yuko mu Burundi ata muntu numwe atazi neza yuko intwaro ya Evariste Ndayishimiye itwarirwa mu moko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Evariste Ndayishimiye numwe mu bantu kugeza uno mwanya bakomeje kugenda baragaragaza ndetse bakanerekana neza yuko bateye impungenge n'ibikomeje kugenda birabacanga n'ibikomeza kugenda bigaragara, ndetse abatari bakeya bakaba basigura ndetse banagaragaza ko bateye impungenge n'ibikomeje kugenda bigaragara. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda adushikira cange akomeza kugenda atugeraho, akaba asigura ndetse anagaragaza neza yuko nyine amajambo ariko aravugwa ari uburyo bwo kwerekana yuko nta kibazo we yigeze arateza, ariko kandi ibiriko biravugwa akaba ariko arabyerekana nk'ikibazo kirakomotse mu Rwanda kugira ngo abanyagihugu bazame baramutora bazi neza ingene ibintu byo byaragenze canga ingene ibintu nyine byameze. Gushika no mwanya rero benshi baragize ikibazo ku biganiro biriko birahuza u Rwanda ndetse n'u Burundi na cane ku bibazo bigendanye no kuba Burundi n'u Rwanda byari bimaze imisi biri mu ibiganiro cane birebana nyine n'imigenderanire myiza, ndetse bikaba bishobora kuzotuma nyine ibyo biganiro byohagarara canga se byotoskara. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'igihugu cy'Ibanyi cy'u Rwanda Alain Mukurarinda yaragaragaje ko imvugo zibasira u Rwanda za President Evariste Ndayishimiye ngo azatera u Rwanda ibibazo Burundi bufise byaraturutse mu Rwanda, ndetse akanavuga yuko yiteguye kuba yohangana n'u Rwanda igihe icyo ari cyo cyose. N'ubundi uyu mutegetsi yavuze ko zitohita zikoma mu nkokora y'inzira y'ibiganiro byo kunoza umubano byatangiye nyine hagati y'ibihugu byombi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kuganira n'abanyagihugu na cane ubwo yari yagiye mu ishengero ariko kumwe n'izindi ndongozi nkuru z'igihugu. Iki gihe yaravuze amajambo akomakomeye cane, amajambo yaravuze ababaye ndetse ubona yuko yarafise imbaraga, agaragaza ko ibibazo by'amoko byaragiye biba mu Burundi byaraturutse mu banyarwanda baragiye bahungirayo. Uwo mukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi yaranagaragaje yuko ibibazo by'ingengabitekerezo n'amoko muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nabyo nyine byaraturutse ku banyarwanda. Ni ibintu byatumye rero benshi bagwa mu kantu, na cyane yuko Perezida Paul Kagame nyine yaraherutse guca amarenga ko nyine umubano w'ibihugu byombi ugiye rero kuzahuka. Mu kiganiro umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yaragiranye n'imwe mu maradiyo imwe yo mu Rwanda muri icyo gihugu cy'Ibanyi cy'u Rwanda izwi nka BNB Kigali FM, yaragaragaje ko izo mvugo ziteye rero kwibazwaho, nubwo rero yemeza ko zikwiriye kubanza gusesangurwa mu buryo rero bwa nyabwo ku mvo zo kugira ngo abaje bamenyekane icyatumye Evariste Ndayishimiye atomora ibyo bintu nk'ibyo ngibyo. Yaravuze ko mu bihe by'ibiganiro bigamije gusubukura umubano hadakwiye kugira byinshi bivugwa kuko rero bishobora kuba byabangamira ibiganiro, byibutsa ko rero nyine na Perezida Paul Kagame yirinze kuvuga ku mubano w'ibihugu byombi kubera ibiganiro byotanguye. Yarakomeje asobanura ko amajambo yatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye agomba kwitonderwa ndetse no gusesangurwa, kandi kwirera ibiganiro ku mpande zombi nyine bigamije kubanisha abanyarwanda ndetse n'abarundi. Ati batubwiye yuko rero ibiganiro bihari abanyarwanda barabyishimiye, ntekereza yuko n'abarundi babyishimiye kuko rero imibanire myiza hagati y'ibihugu byombi n'abaturage cange n'abanyarwanda ndetse n'abarundi baba kandi n'abanyarwanda baba
baba babana kandi nta kindi baba bifuza. Kuba rero nyine yavuga ariya majambo umuntu agomba kwicara akayasesangura nta guhubuka akareba aho yayavugiye, abo yayabwiraga, ukaba nyine wakwibaza n'impamvu yama yaravugira bimuteye. Yongeyeho ati ushaka kubanza ugasesengura ukibaza uti ese koko mu 1959 mu Rwanda harabaye ikibazo, hari abantu bahungiye mu Burundi, ese koko hari ingaruka rero byogize? Ese koko mu 1994 hari abanyarwanda bahungiye muri Kongo, ese koko hari ingaruka byagize? Kandi koko nyine uyisesenguye usanga icyatumye jenoside iba ingengabitekerezo niba nyine uyimukanye, wageraho rero uhungiye ugasanga naho nuko bimeze, bwa bwoko n'ubundi ntiwongeye urabusanga, nyine usanga uko byogenda kose n'ubundi icyo uhunze aricyo kigiye gukurikira. Kandi ingengabitekerezo warayimukanye n'ubundi birangira ingaruka zayo zigeze aho ngaho. Yaravuze ko u Rwanda rutahita rero rwihutira kugira ibyo rero rubivuga ko, kuko rero byaba bisa no guterana amajambo kandi atari ngombwa. Ati umuntu ugiye muri ibyo byaba rero ari nko guterana amajambo kandi bitari ngombwa, ahubwo rero wowe bisesangura ukabyibaza ko wabibonera igisubizo bikaba ari amahire. Utabibonera igisubizo ubwo muri uko kuganira ejo mwohura musubukuye gahunda zanyu ukamubwira uti ariko se bite ko turiko rero turaganira kandi ukaba hari amajambo uri kuravuga yatuma binasubikwa, byari ngombwa wadusobanurira byogenze bite? Yarashimangiye ko rero mu gihe u Rwanda rwosanga ari ngombwa ruzabaza impamvu rero y'ibyatangajwe ndetse na Evariste Ndayishimiye binyuze mu nzira z'ibiganiro byatangijwe. Ati ushobora kuvuga uti ibyo kubizana nyine muri iki gihe turi mu biganiro bindi, ese ni ngombwa? Ese niba nyine warashakaga kubivuga kuki rero utabivugira aho ngaho turi kuganirira? U Rwanda rurasanzwe ari ngombwa rero abari muri ibyo biganiro barashobora kuzobibaza bakavuga bati ubutaha ibintu byose bijye biza bivugirwe ngaha. Aha turemerewe nyine koza tukavuga nabi, tugasakuza, tugaca turatongana kugeza igihe turonkeye umwanzuro wa nyawo, nyine bitabaye ngombwa yuko ibintu bijya mu karubanda. Uyu muvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yaranashimangiye yuko kandi ibiganiro bigamije inyungu rusange z'abanyagihugu z'ibihugu byombi, bityo rero ko bitahita rero bihagarikwa n'ayo majambo ya Evariste Ndayishimiye. Ati kigamijwe ni inyungu rero z'abanyagihugu muri rusange, iz'abanyarwanda, iz'abarundi, abari mu biganiro nizo bagomba rero kuba boshyira imbere, ntabwo bagomba rero gushyira imbere inyungu zabo bwite, n'ubuyobozi ntabwo ari ku nyungu ze bwite, ni iz'abaturage biwe nk'uko bigaragara. Yongeyeho ati ntabwo rero wahita uvuga uti kubera kanaka ndetse na kanaka mise mpagarika ibiganiro. Tuzi neza imbaraga rero ziba zarashyizwemo kugira ngo bibashe rero kugera ku mubano nk'uko bigaragara. Yaravuze ko hari amajambo ashobora gufatwa nko gushotora, ariko kandi yemeza ko biba byiza aho rero kuyavugira ku karubanda wayavugira nyine muri izo nzira z'ibiganiro mu rwego rwo gusobanukirwa ndetse no gushakira igisubizo hamwe nk'uko byoba bigaragara. Aya ni amajambo gushika uno mwanya atarigeze yakirirwa neza no ku ruhande w'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda nk'uko byoma bigaragara, ariko kandi baririnze kuba bogira ibisubizo bohita batanga ku mvo z'uko rero ibikomeje kugaragara muri gahunda z'ibiganiro bishobora kuba byotuma ibiganiro bitosikara. Icyakora ikiboneka nuko abategetsi bo ku ruhande rw'u Rwanda bavuga yuko bashobora kuzotsa igitutu canke bakaba bobaza Evariste Ndayishimiye icyamuteye kuba yovuga ari amajambo canga se icyamuteye kuba yogaragaza imyitwarire nk'iriya nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho canga se ibikomeza kugenda bigaragara bikaba bishimangira ndetse biranasigura ingene ibintu bikomeje kugenda byifata haba nga mu Burundi ndetse n'imigenderanire. Byitezwe neza yuko mu gihe ibyo biganiro byogenda neza tuzoronka inyishu nziza cyane, ubundi ibigendanye n'imigenderanire bikongera bigaca biramera neza. Mu nyuma y'uko imigenderanire igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi yaratosikaye nyine nk'uko byoma bigaragara,
guturuka nk'uko byuma bigaragara guturuka mu ntango za 2024 nibwo Burundi bwofashe ingingo yo kugara imipaka isanzwe irabahuza n'igihugu cibanyi c'u Rwanda nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Iki gihe Burundi bwaragirije igihugu c'u Rwanda kuba rero nyine kiriko kirifatikanya n'umuhari Red Tabara usanzwe uragaye ibitero mu Burundi, ibyatumye nyine bavuga yuko ari ugukingira abana b'abarundi mu rwego rwo kugira ngo batama nyine barakomeza guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yagize ibyo avuga rero kubigendanye niberutse kubera idoha muri Qatar. Perezida Félix Tshisekedi Chilombo nyuma yo guhurira na Perezida Paul Kagame muri Qatar mu biganiro bigamije gushakira umuti rero urambye umwuka mubi rero uri hagati y'ibihugu, yaravuze ko yifuza amahoro arambye hagati y'igihugu kiwe ndetse n'u Rwanda, gusa yongera guca amarenga ko atumvishe neza ibibangamiye umutekano w'u Rwanda. Perezida Kagame rero na Tshisekedi barahuriye mu biganiro barahujwe na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani kwa kabiri hari kwigenekerezo g'18 werugwe. Ni ubuhuza rero butari bwitezwe na cane yuko ubwo Qatar yageragezaga guhuza ibihugu byombi, Tshisekedi yarakwepye akitwaza ko rero afise indi nama iniyoruke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe yaravugaga yuko Qatar ari inshuti y'u Rwanda, ko rero by'umwihariko Emir wa Qatar afitanye umubano wari hafi na Perezida Kagame nyine mu buryo rero hari amahirwe menshi yo kubogama ku ruhande rw'u Rwanda. Byarageze aho rero avuga ko azahurira na Perezida Kagame mwijuru imbere y'Imana ayako ariho rero bazoganirira. Mu kiganiro yagiranye n'ikimenyesha makuru cyo mu France La Figaro, Tshisekedi yaragarutse ku biganiro byarabereye Doha, avuga yuko byabaye nyine mu mwuka mwiza kandi ko rero bizokomeza kugeza igihe habonekeye umuti urambye. Tshisekedi yaravuze ko ibijyanye n'iyi nama yamuhuje na Perezida Kagame hamwe na Emir wa Qatar byatangiye kugirwaho rero uruhare n'intumwa za Qatar mu kwezi kwa kabiri hagati. Ati inama yarabaye mu mwuka mwiza, intambwe yibanze yaratewe dufashijwe n'intumwa za Qatar. Ati narahuye n'umwe mu ntumwa za Qatar muri Gashyantare hagati mu nama yiga rero ku mutekano wa Moniche. Intambwe rero nyine ikurikiraho izatangazwa, kuko rero icy'ingenzi cyari guhagarika imirwano ako kanya nta yandi mananiza. Ibiganiro bigomba rero nyine gukomeza kugira ngo haboneke umuti urambye. Icakora Perezida Félix Tshisekedi Chilombo agaragaza ko kushika uno mwanya atari yumviriza neza ingene canga isuku y'u Rwanda goba gwifuza mu bigendanye n'imigenderanire canga ibigendanye nyine canga se ibigendanye nyine no kuba hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bitari byiza. Avuga yuko atumviriza ingene u Rwanda rwabwo rwama rumwagiriza kuba rero ariko arahungabanya umutekano wago, nyamara u Rwanda ruvuga yuko imyifatikanyo nyine canga guhuza kwa Leta y'u Burundi ndetse kwa Leta y'u Burundi ya Kongo no mu FDLR bishobora kuzongera ingaruka ku mutekano w'u Rwanda. Bashimire, tugaruke mu kanya.